ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag, tada ni Tata Badong dito barangay hall, Kapitan. Ha? Ireklamo, tada nakakita at tiniba na ti sabami. Ay, pares. Paya maruwam ka nga agala iti di mo mula. Adda ka di ebidensyada. Asyak tinangala ti bagbagada sa baday ta babae, paray. Ay, saan kan nga aglibak? Tada nakakita kan ka. Inlakom ka no kan ni Tasha. Anya ti pamanagnig mau. Kayat mo ka di, tapaayabak ni Tasha? Tapanagnakan na nga dain lakom kan kwa na? Awan mat ni Tasha ditoy. Sakbay api manaw, nakasaritak. Imbaga na asika tinaglako iti awit na asaba. Ha? Agtatakaw ka? Iso abayadam dyan nalam asabami. Wine, bayadak taw, no da kwarta. Nanatoyang, kasapulak ti kwarta, tamasakit ti anak kong. Kasta ka day, awan ka day ti mabalin mo nga ilakaw. Taba kumati sa bami, taiso kumati ilakok. Ang awan mo tan, taad na nakakita at tinaba ni Tata Badong. Ay, unay ka ni Badungan. Alah, basang, pautangan ka iti kwarta. Igatang mau, iti agas ti anak mau. Saan ko kumanga awatan ti kwarta ayaw awat mo? Ngam kasapulan ngamin ti anak ko, nana. Iso nga rod a pautangan ka, takaasi ti anak mau. Agyaman ak unay, nanatuyang. Ay, pakibagayo man ka ni Tata Badong. Adi na alaan tinabati asaba, ije bangkag. Ay, imbag ta nasabat ka paray. Adda ngamin impak pakaasay, tinalam ti sabana. Di mo kanual alaan ang tinabatay, nay. Paya nga isakit mo da dya babae, paray. Babaem ka di day jay. Nagdakas ti panagsasaom. Anya ka. Apa nga kinistungan na mo ta, paray. Gapo iti kinadakas day tangiwat mau. Day tapay man ngiwat mo ti sipatig. Anya ka. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't anayunak dito. Pagbabawiyam da ito nga naramid mo, paray. Awan pagbabawyak. No saan adakas ti panagniw-ngiwat mo? Ay awan kumat na ramanam. Kukuampay ita, paray. Mapalis kang tumit laing. Yay! Kukuak tumay, ti mauday, apaggaak. No kayat mo. Rugyam itan ti agpaggaak, no kayat mo. O sige. Ay, mapling kanto, no siyak ti agpaggaak. Urayak day tagundaway. Ngam ipasigurado kan ka, pari, Sikatin na kabasol. Iso asaan ang mapasamak. Ti bagbagam ang mapasamak to kanyak. Day tati ko nam. Oho? Ngam no madanon ti bagbagak apanang katawag king ka. Agluakan tumay. Inteng, agsubsubang kayon samot ka ni Pari Badong. Una, kaguran nakit din, ti panangibagak. Adi nan taktakawon ti nabati asabat ti akin saba. Ay, nuapay ngamin adin ang maikat ti ugali na nga agala iti di na kukwa. Idi imbagak day taken kwa na. Madikit din ti sungbat na. Iso kinisto nga ken sinipat ko ti bibignan Anya, kasta ti inaramin mo ijay kumparaim. Una! Maditi pa nagdingag ka, idi imbaga na babaik ka no ti agrik-reklamaw. Iso nga isakit ko. Nagmadimot ti kasta nga imbagana. Ay, nagrugate akapanunutan. Ay, wun! Iso ajak nalapdan ti bagay. Tinibab ko na. Ijak amo no nagkabibaw ti sungo na. Nay, nan ano tasungaw? Gapuanan ti sinalbag abatingting daytoy. Anya aya ti inaramid mo, takas ta ti inaramid nakin ka. Imbaga ka babae na, ti agri-reklamo yung barangay hall. Tiniplak na kiday. Ay sinalbag da dya batingting. Ay, di munto mga min maikat ti ugalay mga agisawang latan iti sao ang makapasair. Di mo kunay na da dya man na batingting ti isakay mo. Saan ko nga isakay? Kayat ko lang nga ipakaawat ken ka. Asaan ka nga min nga agibot iti sarita asaan nga umnaw. Saan ak ngagsarita no awan ti makagapaw. Kahit anya ti pamaneknek mau, ababae ni Kapitan di kong kunam. Imbes asyak akumpare na ti sakit na.
Saan may taday, jay? Saan nga umdas dayta? Tapno pagatapam ida iti maday. Ay, may saka, may. Pagkay saan tak maday. Dayta ket ti madiken ka ba daw? Nalaing ka nga gatap. Kanya ka diti pampanunutam, Tata Badong. Numatulungan na kiti parigot ka. Itad cooking ka. To'y napintas a burburan nga asap. Anya ti paramid mo, Tata Badong? Basta itad mo ati pagbagam nga aso. Wain, kunak to, mate. Nalakalaing, ti paramid cooking ka. Douglas. Anya nga ruday ta. Ibagamon atap no aramida koon. Saan ka diya kanayon ka, iji barangay hall? Kadwam, dagiti tanawd no daduma. Uwin mat, barkadak nga minida. Apay ka di. Ika gumaaman nga lain ta ay ni kapitan. Ha? Apay ti adi ni kapitan. Ang adansamot ka na yun iti bulsana. Iti pitaka na. Ay nagkapoy kan. Ipamusbusam tapno irwar na. Uno inton makita mga ibati na tipitaka na. Alayom taon tayo di na. Apay amat matmatam ti aydek di talamisaan ka. Kwa. Napintas ka mat dita kagawan. Sigud mo ta napintasak. Kita man di ayday. Ay, natara ka kagawad. Mabalin ka diya kitain tayo ti ID ni Kapitan? Adan samot ije drawer ti lamisaan na. Iba't bati na ka di jay, kagawad? Ikabil na iti drawer na no adda ditoy. Ngaminto nagawid, alaen na. Kasta gayam. Napanan ka din ni Kapitan na ya. Napannan samot kinita dagiti agdaldalo iti kalsada. Apay aya. Kwa, di na magkulaing no ayan na, kagawad. Dala ko man tamagakan ko na. Kastaya. Ay ini, dagayam na lipatak iti tersinak. Dito'y kapaywan, ta inakbasit kitaan. Sige lang, kagawad. Awan parikot. Umayayon ti kundaway. Inakitaan ti ID ni Kapitan, ijay drawer na. Apay ang nagawid ka, Inteng. Nasa papay mat, saan pa'y apa nag-aawid? Di magasak lang nga iminom. Napan ko kinita, dagitag daldalos iti kalsada. Kasta ka day. Nasaya at mat no pinadalusam ti kalsada. Ado nga mintiwara dagiti ubeng. Uwiron. Numapanda iti pagadalan kat, agibuling damat iti kalsada. Uray mo't dagiti nataengan numaminsan. Agibeleng dalata iti basura da. Mayat mo't kit day, numapan ka iti pagadalan. Kat ibagam, kadagiti ubeng, aliklikan da, ti agiwara. Ada mo't basuraan, apangibelengan da. Una niya. Mapanak to man. Marwam da nga minen nga agiwara. Unay kadagita nga ubingan. Kaadwan na kat nangananda kadagiti chicherya ti iwara dalatan. Nakurang da iti disiplina. Iso masapul mapalagipan da. Uwan nga rod. No saan da ang mapalagipan, malipatan damutan. Anya nga iti resulta ti ipaparamid cooking ka. Nalpasan na, Tata. Tayaso ka roden. Itad mon. Sa bata medyo kalsada. Saan ka dumano ni balay? Mga nusan nga ipalubos ni tuyang ka. Angam kasanungay, numakita nanto dyan taaso iti balay. Ay, kita damag king kan ano ipakitan? Saan mo mapan ni balay yaw? Sa bagay, angam maguray ka man. Pangusaram aya dita ID, kat saan mo mat nga ID dayta? Babae ni tiday ito nga day. Mabales kon, ninting batingteng. Ha? Kasano kumamabales mo? Baba ni ti ID na? Ha? Ay, awan. Naganos pa'y gayam ti utag mo. Saan kun nga ibagaking ka, ti aramiday? Ay sos, madinsakit di ti aramida ma. Isublim to ka di ti ID ni Kapitan. Nambarak kumamang isublay. Saan kumot nga iday? Yagmunto nga raw kanyak, tasak ti mga isublay, iti nangalaak. Di mon problema, hindi pa nakaisubli na. Awan bibiyang ka, uri mapukaw. Nakitam ka diti, dik banang. Nangidiswam aya. Apay asapulom kanyak. Jay drawer, ti pangikap kabilag. Apay nga awanan ijay. Ay, lagi pum ati nangikam.
Awan nga rod nakitak dito'y balay. Mas daawak man ijay nga ID. Apay nga agpukaw mailataan. Kasanon, no aramaten da iti dakas awagas. Ay, wunan niya. Ay, masapul nga inak i-report ijay ilay. Mapukpukaw. Tapno sa anak mapabasol no aramaten da iti kalukwan. Ay, mapankan, kabayatan adida pa'y usaran iti kalukuan ti Aiden. Ay, no asino ki di mo tinangala iti dayjay nga aidek. At dalang mo't iti lamisaan ko dayjay. Ay, ingkakit di i-reporten. Saan ka asao? Ay, sige. Mapanak adagaws. Sakbay nga aramaten da iti kalukuan ti aidek. At day ti pwisto ti aglaklakoy ti agduduma. Adamo dita, ti kinatulag ko at trabahador, adi na iri ka panalaing, tapno makastre ka. No mairwar mi ti kayat kung alaing. Ibatik tumit ti ay diniinteng. Tapno iso ti mapabasol ang nagtakaw. Mabalis kumutlaing ay, day jaya bating-teng. Sigurado nga iso ti pabasulin da, gapo iti ID na, ang makita da iti crime scene. Nai-report mo ka din ti mapukpukaw nga Aiden, inteng? Ay, nalpasan dungaw. Awan ka di ti atap mo anangala iti dayjay nga Aiden. Awan. Narigat nga men, ti basta agataplatan. Sa bagay, ay, amangan mo't no nalipatam lang tinangikam. No adak iti barangay hall, ket ijay drawer ko ti ayan na. No agawidak, alaak mat. Ngam iti alaak iti agawidak. Awan matan! Apay ngay nga ininteres da. Ay, kan ja ay dimlaang matiin nala da. Dayta nga ron ti Jack Amaw. Apay ngay nalada ti Aiden. Ang ti question. Asino at talaga tinangala iti Aiden? Naggapuam, anya dagitay sangput maw. Ay, saan mo apakibiyangan da gitoy? Lanlandok da gitoy. Rimatis ti motorsiklaw. Akin kukwa ka dagita. Kaya nagaduka sa ludsod mo na yan. Mayat, tinapasamak itang aldaw to yan. Anya kumaday ta napasamak, tamaragsakan ka. Nagbaligyak. Agpagkakak taw, inton matilew, ti kaya't kwa matilew. Asino kumati-matilaw. Ay, orayin ta ti pasamak. Addan tumapanmang tilew, iti awanan bain anang tiplak iti rupak. Jak maawatan ti kayat mo asawang. No saan ka makawawat, urayim langay, ti sumarunaw ang mapasamak. Ay pagarupan siguro tinangala iti Aidek nga agbaligi iti inaramid na. Apay, adda ka din jay Aiden? Ewan ka no. Mapanak, takitaan mi ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangaramid. Adda ka no nagtakaw iti parts ti motor. Kit adda ka no ije ti Aidek. Nasaya at mo't no adda ti CCTV iterwar. Tapno makita anaimbag. Ay adda ka no. Saan da mamati asyak? Nalpas mo tin ngayon bagak amapukpuka ti Aidek. Sakbayan na pasamak ti panagtakaw. Naimbag laangan tana i-report mo adagos ti pan nakapukaw ti Aiden. Ay, maamuak ita. No asino tinangala iti Aidek. Ingka nga rudan. Tapno maamuam ako nam. Sige nga ron. Mapanakon. Dungo! Nay, apay nga paray. Kadwang mo dagiti pulis. Iti ka anuman. Saan nga agbaligay? Ti kinadakas, iti kinaimbag. Nyati kayat mo asawang paray. Saan ka makalibak? Ha? Sakbay nga imunag ka, iti pagtagilakwan. Ingkabil mo ti mask ken sunglass mo. Di mo amaw nga itirwar pay laang kit ada CCTV. CCTV paray? Oo! Ti ko na magbaligi ka. Ti paimot ay dikti imbatem tapno mapabasulak. Wala kang panunot. Ay, pakawanan na ko maparay. Saan kun nga ulitain? Ay talaga asaan ang mabalod kan. Sung batam, ti naramid mo. Ay, pangasim ka diya paray. Di na kumamo ipabalod. Di tinakawa mo iti pas ti motor. Isaw ti pagdawatam iti pasensyawan no pamakawan. No, pakawanan da ka
Ay, tulungan lang ka diya, paray. Ay, yakayat ti mabalod, paray. Yakayat. Kunak man no, pag-aakandak ako na. Anya tinaknakan mo, tay naramid mo ti kasjay. Ay, pangasay. Ta dumawat ka iti pamakawan, iti aking kukwa iti pagtagilakwan, tuyang. Saan ka day at himawat ka ni iti pamakawan ngam saan nakapinatgan? Eso nga anusam ti dusa ti naramid mo. Ay, madigayam ti agaramid iti dakis, tuyang. Ay, di naktultuladain. Ay, mabalo daksan. Nagalasan nga'y numabalo dak, tuyang. Ay natatabadong, iti kanuman, maditiag takaw kan agibanas, nang runa, nusika ti aking bason. Ala sigay, dinan tiragibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdinghay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adamot imay da in-deliver ka ni Marito yang a parcel. Nag-order siguro iti online. Ay, kasta nga rod ka na. Kunakon kay. Adol, ti kasta. Ag-order da iti online. Oray saan da ama pa ni Jaili. Dumanon ti order da dito. Ay, padasak man mati ag online shop. Ang mo no maminsan. Ada ka no saan anasayaat na ma-order iti online. Mabalin ka numat nga i-refund no kwa. Ay, mabalin mo't kat di nga i-refund no maditi in-deliver da. Isumati ko nada, Enteng. Makita yo ka day ti in-online ko alupaw. Nagpintasan ka day. Mayat mo't nga agpaisaw. Mano ka diti pinangbayad mo iti dayta. Hey, 200 pesos lang maray. Ay, uray siyak. Adamot in online ko alupot. Inapalak ngamin tinakitak nga in-deliver daken ka, marituyang. Una, magustuak ti lupot nga in-deliver da kanya. Isa nag-ordera manaon. Kunadamot asaan ka no nga amin nga i-order iti online kat mayat. Apay nga isyak maray. Mayat mag. Saan ka pa'y anak katumpong iti madia? Ay, kaano nga taasumangpot ti in-order ko? Awagan da kamot kat, no dandanidan itulod di tabalayaw di in-order mo. Kaano pa'y nasursuro ni Mariba ng tiag-online shop, Kapitan? Jak man namukin ko kagawan. Urayan na nga i-deliver na kin ko ti order na. Pinadasyo ka di mo tinag-order iti online? Saan pa Ang mga no maniti may patulod kanya. Depende, no anya nga online shop ti pag-orderam, Kapitan. May mayat di makitak nga muna sakbayagatangag kagawan. Sa anak amapnak, iji ipakita da picture, wano video. Bukod mo a desisyon day ta, Kapitan. Mabalin ka day amamuan, no anya ti kayat mo agatangan iti online. No, ada epektibo nga pagpatuboy ti buok. Dahita, ti kayat kong orderin, wano agatangan. Kasta ka day, Kapitan. Kayat mo ka da surpresaan ni Kapitan, Maray. Nay, apay kumangay a sorpresa. Saan ka di nga umadanen ti kasangay na? Ay, wan gaya man niya. Ay, pampanunutek nga rod, no anya ti isaganak to inton kasangay na. Maray, naibaga na kanyak, akayat na kano ti gumatang, iti pagpatubo, iti buok.
Na, adda pa'y nga tanam naman na nga agtubo pa'y tibuok na. Padasam laeng, Maray. Gumatang ka, ijay online. Anya kumangay, tigatangag. Pagpatubo nga rod iti buok, sorpresaem, babaan iti pagpatubo ti buok. Agorderak iti online. Wen sigurado, maragsakan ni Kapitan iti dayta. Da kayo ka din ni Kapitana Banang? Ay, wen balasang ko. Adda ka din dya order ko. Adda Kapitana, iso siguro da ito yung danagan na abanang. Ay na, mabiit mo't gayam ti agorder. Ay ka agorderak manen balasang ko. Ay, si ka nga tamanen ti rider nga umay mang itulod. Nalabit, Kapitana. Kasyak mo tinakadistino ditoy. Sige, agorderak nga rod manen. Ay, si kanto siguro manen ti umay mangyag. Wen, Kapitana, kat kanayunan nyo ti agorder. Tapno kanayon nakmat nga umay dito'y lugaryo akabildatan. Sige, balasang ko. Namnamaam dayta. Ay, adda nga min kayat ko agatangan kat para kan ni Intay. Timulad ka mag anagorder iti online, Maray. Ay, wen, Maray. Adda nga min kayat ko nga isagot kan ni Intay inton kasangay na. Agkasangay. Ay, lumakay man gaya mag ni Kapitan. Ay, saan tayo amaliklikan, Maray? Ay, madanon kat madanon tulat ti panakayanak tayaw. Ay, Maray, magagaran ka kaday no umadan iti kasangay ma. Kaslakastan, Maray. Iso nala ang tapagparikutak ti isirbik no kwa. Ay, no siya. Sanak ang magagaran no umadan iti kasangay ko. Na, taapay, Mike. Aggastusak nga main, ngawan mo't maawat ko a regalaw, nang runa no kastoy ngawan ni Badungkaw. Na, dandan ni di mo kayat ti aggastaws. Ang kayat mo mat nga umawat iti regalo, Maray. Anya ngay nga raud. Ang madikano ti imot nga agparanod. Ajay kayat nalaeng ti umawat. Ginatang yun samat iti online shop day taiganyo, Kapitana. Ay, huwan, basang. Imbag da ito, itadumano nandito lugar tayaw. Saan ako na mapanijay ilay? At damat iti in-order ko iti online. Ngam iti simmangpat, nagalasmat. Ay, naminsan ka nila ang anagorder ka? Wan, Kapitana. Iso saan kun nga inulit tinagorder? Ay, sapay nagorder akmanan iti isagot ko kumakan ni Inteng. Imbag no saan akas iti nagorder ak anagalas ti inted da kanya. Saan matkid di anaalas dya inted da nga in-order ko? Uray dya kaarobak, Kapitana. Di namat kayat ti agorder iti online, tanagalas mat ti inted da kenkwana. Nimot Mari to yang ti sumungad, Mari. O kita tilangana. Apay, Maray, anyat itsura na ako nam. Talyawom Numuna tagkin-ni amag na. Good morning, kakamaray. Na, Ha? Papanam ka day. Takasla nakamake up kamot abang kay, Maray. Na, apay kumaan na ka-make up abangkay. Umapal kan sa amag. Ay na, kasanumot nga men. Nakasikil ka mo amagmag na. Tila ang patong mo ti agpalpalayog akasla igaggagaram. Enak mga anak iti bunyag, tigayim ka. Awan niya, bagay ko ka di mo lang ti make-up ka. nanggatangam ka di ta make-up mo, Maray. Iti online siya. Sigay, babayaw. Panawan kayo, pay. Na. Ay, una yan ni Marito yang. Lipstick sa mutin karga na itikiday na. Ay, dilawag kumaitay. Ngem nay, nagdardaras mo tapimanaw. Sapay dyan lipstick na kat nalitam ti Maris na. Ay na, kasla bibig ti bangkay. Nek,
Da kayo umat gayam ti masabat ko na natuyang. Kasla kay ngamin magmag na abangkay. Apay kumamot a magmag na abangkay. Naglitam mo ngamin day tabibigyo nana. Jay samat para kiday ting kabilyo di tabibigyon. Ay dinakman pagbalinan nga ignorantay. Kaya't ko tinalitem abibeg tawan ngamin ni Badungkaw. Ha? Anya kumangay ti connection ni Badongyaw iti kinalitem ti bibigyo nana. Di ka di makaawat Agladlading itak tawan ni Badungkaw. Mailiw akong kenkwana. Ada ayamat kasta nana. Dinakman katawaan. Panawan ka man langag. Agparti ako may tikalding no kasangay ko. Awal ba't na paribadong agparti? Ay kat mangayab kan iti sabali nga agparte. May mayat matlaeng no na paribadong tikadwak. Ay, baka pa ikawamot dagi dya adwa. Ay, apay ngamin naggidan da api manaw. Di damot agsublain. No mabalila ko mangay nakayaban nida. Ay, agpada pay mat nga awan ti signal iti napananda. Agawid dan tulad ta makalagip da. Sakpay ket din ti parapakan iti aso, manok, ken pusa, ti kaanakak. Ay kat sa muna. Tano adda dito jay kaanakam, kanayon met nga ibaon mo. Inton ko pinartikaw ti may sa manok na. Ay. Di ka agar aramid, inteng. Jakmet lakayat nga ilutaw. Kapitan, kaano ka di sumangpet di ka anakam? Ay, jaka buano kaano asumangpit. Nilipatan ng samot ng tidalan ng agsubli dito. Unay ket nalipatan nan kapitan. Adala siguro pa kakumikuman na. Iso saan pa'y nga agawid? Anya la unay nga, ti pakakumikuman na ijay. Ket dito yung ti ayan ti balay ken dingon na. Ay, wan gayam. Asino nga'y timang pakpakan ka dagiti dingon na? Anya pa nga, no di siya. Pinagbalin na kaparapakan iti dingon na. Ala, sana balayin. Tano adda dito'y kakanayon yung matlaang nga ibaon. Masurunak na nagbayag asumagpay. Pati balay na ket mailiw pa yan kenkwana. Anya! Imbagtagda kayo dito interesena, Kapitana. Sana kun amapan pa ijibalayo. Ay, wan balasang ko. Ay na, addantay irigalo ken ni inteng inton kasangay na. At iti order yo, Kapitana. Day, apay ngay amay maysa. Dua mo ti order ko. Maudi siguro dyan may isa, Kapitana. Day tamot ti simangpet. Kasta ka day. Naggidandamot nga in order ko. Saan nga min amay may sa ti seller, Nana? Iso saan damot nga aggidan asumangpet. Ay na, maragsakan lakit din ni inteng. Numaitid ko ti regalo ken kuana. Sige nga rodan, Nana. Urayan nyo, ti may sapay a parcel yo. Ang damot parcel mo, Maray. Nag-online shop ka? Ay wen, Maray. Imbag lang nga irigalo ken ni inteng inton kasangay na. Anya ngay day Maray. Wan nga raw, di ka di insingasing ko nga isagot mo kan ni kapitan. Ay wen, marikwanang. Ay barang agtubon ti buok iti paset ti ulo ng akalkalbo. Ay, agtubo pa nga tati kalbo ni Kapitan. Ay pagpatubo mo't kano iti buok to in-order ko. Ay, anya nga kinagorderam? Ijay Facebook, Maray. Pisbok? Kano ado kano ti saan aligit iti pisbok? No ada kayat mo nga isuble, wano iripand. Ay, saanen ang maisublikan ka? Taawan ti husto adi talyida. Ay, kasta ka de, Maray. Apay akas lang mabusbusor ka, Maribana. Ay na. Agpaisutay kunada, Maray. Amaday nga ag-online shop iti Facebook. Ado nga min ti agreklamo. Tano kayat tayo ti agrire, awan mo ti mabalin mo apang kontakan kadakwada. Win nga rod, Maray. Isublik ko mati in-deliver da. Hanggang awan mo't makita ka contact number. Wano address ang mabalin apang isublihan.
Anya nga min ayatin naawat mo. Jay nga rod pagpatubo iti buok nga inorder ko. Wigmat jay patulod da. Ay, saan akayat ni Inteng ti agweg, tanapudot. Kasla ka nun nakakalugong. Iti ko legit nga aglako tinagurderam. Saan nga iti ipakpakita dalang iti Facebook? Ay, ado ti man nga lilaw ijay. Ay na, suron ko lakit din ay. Ay, wigkit din ti indeliver da. Adamanon parcelyo, Kapitana. Ay na, balasan ko. Apay ngay jay order ko nga in-deliver mo kat wigmat. Pagpatubo iti buok ti in-order ko. Para deliver ak lang iti agsangpot a parcel, Kapitana. Saan ko nga amo ti impatulod ti seller? Ay na, ay saor jay nagorderak. Lino ko nak. Ijay ngamin kompleto ti detalye na ti pagorderan nyo, Kapitana. No, ijay Facebook, sana kompleto ti detalye na. Saan kayo ang makareklamo? Ay, kasano nga rod nga taday tanaudi a parcel ko? Saan ko nga mo, Kapitana? Kastay ko na kon, para deliver aklaan. Adamot parcel mo pa na. Anya ka day, ti linaon day ta. Ay, lukatak pay laeng, Inteng. Ay, ang mga nukas itiim mo na apalpak ti impatulod da a parcel ko. Anya ti kayat mo asawan. Anda palpak nga order mo. Nag-orderam kami na ya. Iti nga rod Facebook. Ay, naulaw ka ating gatal daw. No agorder ka, iti legit seller ti ipagorderam. Saan nga ti Facebook? Ano o ti saan na legit seller ijay? Sige, takita man nga rod to'y order ko a sapatos. Ala, dayta, ipadas mo man, Inteng. Husto nga taken ka. Amangan no saan manan husto ti size na. Nay, kasano ko mga isuot dayta kit agpadamot akanawan dayta sa pataws? Anya, ay, naloko ak manan. Talaga linuko na ka ba na? Saan ka ngamin agumatang iti san aligit seller? Nalaka nga manluluko na. Ay, sinalbagdag ijay amang luklukaw. Awan manglukaw. No, awan palukaw. Ay, nanabanang. Nasaysaya at laangan amapan kagumatang iti department store. Wano day tay makitam tigatangam. Asaan kat a picture laang. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'ing estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikuanang, umay kuman isubli jay ginatang ni Badong kong asay. Apay? Expired mo ten. Anya ka mo ten, Mare. Tagla ko ka iti expired nga asay. Sika man pa'y ti kaunaan ang nagreklamo, nga expired ti lakok nga asay. Talagamot nga expired down. Kita man. Daytan na expired ang nabayag daytan. Kasano nga ibagam nga expired? Saanon anapgad? Anya? Sukat man dayta. Sukatak dayto, ikat nakagudwa mo taon. Tapinagasin mi jay kagudwa. Kat idiramanan may, awan mo ramraman na. Sayo ibaga nga expired, ita ta nakagudwa yaon.
Sukatam kide iti may 1 kilo nga asukar. Nay unay mo't daytan. Sukatam no di mo kayat nga iwaras tao nga glaklako ka iti expired. Ha? Naa. Maperdi tinagan mo kas kagawad, kan mapukawan ka pa iti customer, maray. Naa. Binot-boteng ko ani marikwanang. Iso asinukatan na adagos iti may 1 kilo nga asukar dyan sublik nga asay. Ay na, naglaing ka talaga, tuya. Di na amaw, nakagarapon gayam jay kagudwa nga asay. Di nakalibrita pa iti asukar. Dapat asintan. Siyempre, kastala ang ti dumiskartay ba daw? Malag, timpla ka nga ruday, niti kapita. Sige, mabit lang. Samita maun, damot asukar ta. Mahalas ka no ti agpanimay, kagawad. Kasano ajak agpanimid kat nalugi ak manan. Ha? Apay? Anya tinakalugyam? Ni Marituyang, expired ka no di ginatang nga asin. Iso nga imay na pinasukatan iti asukar. Anya? Expired nga assign? Oy, awan mo ti amok nga ag-expire nga assign. Sino kataklatan, tapno awanan ti Rirey. Kunana nga min apirjan na kano tinagan ka. Ay, imay nakamanin winanto 3 ah. Dahita nga ron ti pampanunutag. Dimla ko masinuksukatanan. Mayam nga agsaw-saaw. Bayak man langan. Marwa mano kasta. Awan la siguro asukar da. Kasta nga ta. Wan kagawad. Patsyeng na. Nay, agpilpili kamot iti tinapay alakog. Ang mga noong muntumanan isublen. Anya kamutin maray, mabainak mo ta. Kasla di asin ngayon sublim akagkagudwan. Kayat mo agumata nga kuno saan. Kat gumatang ka na. Amok mo nga awan pa'y buwi na manong. Kasano nga mom? Tantanawan na ka de, di tabalayaw. Amok latan, tasaan pa'y anak sayan dagitalakom. Agbuena mano ka nga rudan. Dua asupot at tinapay tigatangag. Sagay sa kamay kinebadong ka. Nasayat no kasta, maray. Kabarbaro dagita tinapay alako kat. Kaidil-deliver dalaang itay. Good. Kukwak dayto adda palaman na. Kukwamit ni Badong dayto awan palaman na. Aw, manuamain maray. Ay, sana naimas na ito ginatang mo at tinapay, tuya. Kasano ako namasaan ang naimas. Kat nakagudwamon ang nakagatan. Yung kay sublay, iyan nagkatangam. Ah, isobleg manan. Way, ibaga man na pirday. Kano may bibos mo? So katanday ta ni Marikwanang. Ay, mabain ako. Si kanti mapan mangisublay no kaya mo. Yung kakidin, unay ka na ya. Nagdadakkel takagat mo. Kung dandanin maibos, ipasukat mo kita. Marikwanang, di kalilibnusan akagawat dito'y kabildatan. Ay, pudno ka di day taki no nam, kabadong. Puno maray, aglalo no umisim ka. Ay na, kaskalatin ijer maray. Di nakman ang awan iti kasta. Huwin gayam. Kagap-gapo ni Marituyang dito tersinak itay. Imay matang iti tinapay. Way, namok maray. Kinan nyo ka din di tinapay. Pinapudno na, isuday ta, ti umay ko isublay. Anya! Umisim ka di maray. Ano saan ka lumaad? Umay mo man ang isublain. Ne, itak lang amang isubli ah. Naperdi nga min dayto tinapay maray. Ay, sa anak ang mamatay. Kabarbaro la dagita tinapay. Kaya't mo ang makita ti pamanagnag maray. Kauwan, kasapulan nga ipakita yung kanyak. Jay pamanagnag. Dayta ti pamanagnag maray. Umay mo isublay, dayta nagbasitan anat da. Idi kinagat ko na minsan. Jak nadlaw ang naperdi gaya main. Idi may kadwa. Jak lata nadlaw. Idi may katlaw. Ijayain. Nadlaw ko na naperdi gaya. Ay, sa anak ang mamati iti daytay bagbagam. Payasan mo apat yun maray. Kano naglawag nga dabuot na. Awan ti makitak abuot na. Kaya't mo asawain saan mo asukatan.
Apay kumaasukat akat dandan ni maibusan. Saan mo gaya makayat asukatan, ah? Apay, papanam, Nakagreklamaw. Mabalinaya ti kastamay. naa. Napirdi ti tinapay ala ko ni kagawad kunam. Wan pare, naperde talaga. Anya nga ti kayat mau. Ipasukat mau. Wan ko maa pare, ta naperde may. Unangam dandan ni maibus maon. Naperde nga rod pare. Siyak ka titipat yan. Kasla saan mo't anapirdi iti panagkunak. Ape asuruan na, kit kabisadok tinaperde, kin saan at tinapay. Saanin na kaya't asukatan ni kagawad kuan hang dayta. Ay, sana mabalin na pare. No iday, kaya linukatam ko ma, kahit nakita nga dabuot na, ingka kumain sukatan na. Saan ko nga rod mo't anakitan pare? Ang kinit tabak. Ang nagbuot gayam. Anda kinitab mo, kaya dandan ni pa'y maibusan. Unya rod. Ay, una yan. Kanya makunam ngay pare. Kwa. Nagdua-dua ka pare. Ha? Kaya mo asawan, ayaw ng pailaang may ni Marikwanan. Gaputa kagawad mo. Ay tapno awan ng ti adu arire. Yawat mo kanyak titinapay. At to'y pare. Kahit ananum ngay. Kanag akastol. Ninay. Ninalngal mo mutin pare. Hapa ngay. Awanan na, ti basukat ka. Saan kan nga panagisukat? Ikan kalangan iti kwarta nga igatang mo. Iti kaslapungan at tinapay. Anya. Kasta ati kapitan. Nanakam. Naanaws. Kin manangasay. Talaga? Agpaisuan na nakamakin na anusak. Ay, uwin paray. Bili baking ka. Oh! Amom nga urnosay. Dagiti rumso ariray dito barangay mo. Mala. Yawat mo nga rutan. Yung kwarta nga igatang ka. Iti tinapay. Tama pa na kaun paray. Nakagatang ka, iti baro at tinapay. Why? Inikanak ni pare inteng iti kwarta. Nagswerte ka matang. Ay, kauna. Iso nga no da sumarunong ay pasukat mo. Mapan ka pa'y nga umuna kani pare inteng. Nagsingputan ni Kapitan Nukasta. Una. Nan, ramanakman nga rod day taginatang mo at tinapay. Ay, sana mabalay. No kaya't mau, mapan mumit isukat day taginatang mau. Isukat ka, kat kinan kaon. Marimilyang, nanggatangam day tapaldam analabaga. Apay, di mo pa'y amaw nga aglaklako ni Marikwanang iti ukay-ukay. Ijay mo aginatang? Wun maray, adaw tinagpipintas alako na. Jak nakita. Ay kat mapan ka, takalukluk at nagitilako na ita. Kastaya. Wun, ingkan, tama nga numaunaan na kati sa balay. Kukok day ti apalda, gatangak day tawi. Ay, umay mon bayadan marituyang, tapno saan da ka nga unaan ti sabale. Ay, un maray, narigatan. Adamot kasta apalda ni Marimilyang, ngam nalabaga. Ay siya ngay maray. Anya akulur day tinapilay. Day ta color yellow. Ay, un gayam. Kat gapo ta color yellow, nangingina. Apay ngay mo't anangingina. Ka color yellow nga raw. No ngay kulor na labaga ti alaan. Awanan ti color na labaga. Mala, ibagam nga rod numanaw, tabayada ko, uray nangina. Anya timako ng badaw. Bagay ko kadimo lang dato'y kolor yelo apalda. Nangalam iti dayta. Ginatangkaw di tatirsina ni Marikwanang. Ay, Bagay ko niya. Ay, uwanin na. Bagay mo. Anya pa yung ngay, ti may baga. Usarag daytoy no agpaili Hangam niya, kita tama nga no alain na iti karuba tayo, nga galalay iti kumkumpurmay. Ay, wala niya. Mumutin na kita karuba ta. No da maibilang a kursunada da, alain dalatan. Sapay nangina ti pinanggatang ko ditoy. Kat ikama, iti pakabigbigan na. Ay, wag. Anya nga tano suratak jay gayadan na. Anya nga iti surat mo. Tuyang labadong. Anya, paldam day ta, apay nga iraman mo nga, tinagan ka.
Mala, di lang arudnagan ko, no di mo kayat ti may raman. Isurat ko dito iti tuyang kaburlisan. May mayat pa'y. Kadadakkeleg, tapno sa anda atakawan. Ay na, wow, marikwanang. Ah? Nagpintas mo tanday ta suot mo abistida. Bagay kan ka. Nakita iti karton, Mare. Isu nga inalakon Imbag lang nga damat gunggunak nga aglaklakaw. Adapay ka di kasta, maray. Apay, kayat mo? Ay, tayo agpadpadat ako ma. Adda, Mare. Gatangam nga ruda na, di may isa. Ay na, ibaglakit na yung tada kapadpada na, maray. Wan, addan pagpadpadaan ta. Inton bigat, no agpaili ta, isuot ta da ito'y abistida. Adda amok nga umapal. Bayam nga umapal ni Marituyang. Sana balay, tadamat nagatang na apalda. Bagay na kaday. Jakpay nakita nga insuot na, Maray. Da maari milyang kan marikwa ng samo, dagiti agurura itilugan iti paradaan. Way, suda. Apayaya. Nakabistida dan samag. Way, agpadpada da iti bestida. Siyak nakapalda aklaang. Kit man anungay. Kaya't kumutikas siya abistida. May mayat day tapaldam. Tada nakasurat anagan mo di tagayadan na. Mapan kunto isukat dayto kini marikwanang. No kaya nasukatan na. Tapay kidinasan. Marikwanang, simangpit kan anaggapoy jay ilay. Damagampay laang kat kitkitaan naklangaru daw. Nakita kayo ngamin itay kin ni Marimilyang anagpailay. Inuroray da ka, tako namin nagpaili ka mag. Agpaili ako mamag. Ngam nakita mo ngamin ngagpadpada kayo iti bestida kin ni Marimilyang. Ay wan, Maray, ginatang na di kapadpada ti bestida. Kaya't kumutikas ta bestida, Maray. Ay, awanan Isubli nga ron dito palda ginatang ka. Isublim manahon. Di mo kunaan, asan na mabalain. Unay kamutin, Maray. Isublem, kat ko nam asinuratam day tagayadan na. Sinuratak tapno saan abigbigan dagiti karo bamay. Saan mabalin nga ipasukat mo dayta? Ure agdarom ka, wano agreklamo ka. Saan mabalin? Ayan ni Kapitan Maray. Adday di barangay hall. Mapan ka ija ayan na. Nawaya kang agreklamo ijay. Ay! Nasakit ti ulo kada kayo kani pari badong. Apay ngay magkapitan. Tunggal ada reklamo yo. Dito'y lagtaayan ko ti papanan nyo. Kat siyempre si kangarod ti Kapitan. Ano sama? Sinuratam nga rodan ti bestida, isukat mo pailaan. Ay kat kartibo nun aji gumatang. Ay ustan, look, wenyo ti tao. Ay, maudin da ito'y atulungan ka. Mauday, Kapitan. Kitay man, nagadupay ti nakapila nga agpatulong kanyak. Simingit ka manin. Itay da pa'y ang nakapila dagita. Ay. Kastaya. Wen! Ay saan mo nga isukat da ginatang mo apalda? Ang mga nusika pa'y ti reklamo ni kagawad ko nang. Ay agruam ka. Ay na, Marituyan. Urean niya pa'y ti araramidam nga agsirip-sirip dita. Jak sukatan dita sinuratam apalda. Sir-siri paglaang mat agong unget ka. Asino kumati saan makaungat iti dayta nga style mau? Isungarod abalbaliwa kun Maray. Saan kun nga isukat tabagay kumaday ti palda. Kita nay. Kat talaga mo't abagay mau. Sige man, agpusipos ka pa'y maminsan Maray takita agman. Ahap. Oray bakitang? la agbalon Maray. Wag. Mayat, Maray. Bagay mo. Hay, sinuratam itinagan mo, ita ipasukat mo. Ay nanatoyang. Saan mo ngamin alukwen ti padam a tao? Tapakadadaanan, kan pakaibabain ang mailagay na.
Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagpigsalakit din titudunan. Ay, nakaamamak. Sapay awan payong ko. Ay, kalat mo't na nagtudo, idada akong dito tersena. Uray siya nga rudmaray. Awan mo't payong kaw. Agyan kayo dito yan. Aging ka, di na isardang ditudo. Ay, kasanunod din na isardang. Agyan kami latta dito. Kasanungay di pa nagluto may. Di na nga tagluto no awang kaya. Napanmut ijay bangkang ni badungkaw. Inton sumangpag awan naluto. Gumatang kayong nga iti payong alakok May sama ti payong ko. Asino ay kada kayo ti pabuluta. Ni Maribanangan ati gumatang. Tasyak ti mang bulog di tapayong mau. Imbagkin ni Maribanang at ado ti kwartana. Tulungan dakman, Kapitan. Mapukpukaw di barito nga anak ko. Ay, kasano ang mapukpuka? Ay, sus, kay nagpigsagit na rin titudo. Napanda ka nung arod nagbani, sakbay ang nagtudo, Kapitan. Ay, agure ka. Ada kadua na anapan nagbani ti anak mo? Dagiti kaadalan na akaaruba may, Kapitan. Si Mang Puda, ngamdida magkadwa ti anak ko. Sa dino nga tinagbani itanda? Aw, apa yadamdamagan no nagbaniitan dangkay. Kat ijay ayan ti lamas Naa? Ijay ayan ti danaw. No sa dino abanda Tilusupo ka anak baklan. Ijay sa kano asidag timburnal, Kapitan. Kasanuno iti pinmig sa ti danong kat. Naanahod. Ay, saan kumamot pangasiyo? Intayo man biruka. Intayo ka ti birukan ang gay. Anya pa'y nga. Kasano ang masarakan tayo nga no di tayo matsapulan. Intayo nga rodan ang gay. Agsisina tayo nga agbiraw. Bareng masarakan tayo adagaw. Nadamag mo ka din ang mapukpukaw ti anak ti kaaruba da marikwanan. Aya, kahit napanaka di imbagan ka ni Parinteng. Wow, mapan ka di makipagsapaw iti mapukpukaw ng ubay. Ay, agtudto daw. Naglamay. Ang mga no kumaro man ang sakit ti tumang ka po iti rayuma. No sa dino ki dimot at inapnapan anday di nga ubay. Ay, mas dawak Apay, agbala. Pwede na mo ti dalan ng agaway. Di tay amu ano niya tinapasamak na. Isuan na pan binirok da Kapitan kanda giti tanaw. No saan ko mga agtudto daw. Akit mapanak, may. Kaya't mo asawang. Kaya't mo lang titumulaw no saan nga tutudhaw. Naglamin niya raw. Sika mamuti nakakaputi ang magmagna di takalintudwan. Mangipakita laklakayan kan. Takabutang mo ti babasa. Saan lang akabuteng? Masadutak, tanalamay. Sigod ka day, nga aramid ti anak mo, ti maladaw nga agaway. Saan mo't kagawad? Sana ko mga agdanag no saan aday ito nagpigsa tudo. Ay, sapay ko matawan da, kasi napasama kiti anak mo. Madanagan nga rod kagawad. Tila nagdamdamaga ko, ngam kunadamot adida nakita. Ayan nga ruden nga, ay day nga anak mo. Uray kumano saan anapigsa ti daw. Inaksamo makipagbiro kagawad. Ay, sana. Tama nga no, uray si kakat may sagmak. Adamot na giti tanaw. Kadwada ni Kapitan. Sapay kumata masarakan dati anak ko. Ay, makapadanaga talaga kagawad.
Nay, adda ka mo tenkwaraw. Ayan ka din, Ubeng. Malamlam ni nakagawad. Umayak pa kape. Anya, kasano no kasapulan di ubing titulaw. Adda ka mo't gayam dito yung umayag ka pa, ay. Kasanaw, malamlam ni nakangaraod. Ay, madanagan una di akin anak. Ay, ang sangsangit ang gapo itidanag na. Isa na balay. Tagbirbiro pa'y siguro dangkay. Tawan pa'y mat ditawi. Ay, sikapot. Sikapay ti ubeng. Ag surrender kan nga agsapon. Sigurado nga itong madamdama. At dan tumot niya ang kail. Tamalamin mat dahi jay. Ay na, ay malaminak. Yung masapul ang masarakak ti ubing ta. Ay kasi, ay kumita ak man iti babatirang tay. Barang na isarong kita baba. Oh! Ano dyan kuti akong kumpet iti pustitirang tay? Di ubing tay dyan. Sa pa'y dakalan ti danaw. Saan ang makalangoy? Ang mga numaanod? Agpaaraya ka! Hello, Kwarong! Iluang kail. Malamlamin kakadimay. May kagkapay. At napudot adanong dito'y barangay haul. Salbag kayo. Ada kay dita barangay hol nga kapkapay. Ay, darasan nyo ti umay dito'y rangtay iti asidag ti pagadalan. Rangtay iti asidag ti pagadalan? Anya ngay ti aramidan tayo di tangkay. Ay, mangala kayo iti tali. Arayatan tayo ti ubing. Ha? Nasarakan yung ti ubing ang kail? Ay, awadog ti adu sa lutsod. Mangala kayo iti talay. Eh, darasin nyo kunak. Nay, apay nagdardaras ka. Papanap. Ay, ayan titalitin wang yaw, antay. Kasapulan ni Uncle Titalay. Na, an-anwan kumangay ni uncle mo, titalay. Basta ibagayon no ayan Titalay. Kasapulan unay ni Uncle. Ay, aday jay bantay, jay nuang. Nakatalimot kan kwa na titalay. Apay ka, day? Yan, timay. Awan ka di sa bali at alin ditawi. Arayatan mi siguro ti ubing Ay, awan mo ti amok atali ditoy. Ay, ingkapadasan ni Mari Kwanag, ang mga nadala ko na atalay. Sige, di ta kayawn. Na, timarayan. Ay, adda nga tanti ubeng. Apay atali ti sapulen da. Kasano? Kan apay ngay atalay. Ay, tay talimang kagawad. Ay. Mano amitro ti gatangam. Apay nga umanagsab ka. Ay, kasapulan ka nun ni Anggail. Arayatin mi ka no ti ubing ijerang tay. Ha? Ay, kastaya. Ay, aguri ka tayo nakalaan. Ay, di mo mat ngamin imbaga adagos. Darasam. Awan. Ay. Atoy, kwarog. Ay, makamu ka namang putod no kasano ka atidog ti masapul yu atalay. Darasam. Ay, baklay kunday tao ikagawad. Ang mga no atidog ti kasapulan ay. Inakaon. Ay, apay nga ta atalay ti kasapulan da. Kasano da nga arayatan ti ubeng babaan iti talay. Di kwarog mo, tinakita nga agtartaray nga dawit na atalay, maray. Ay, jak man maawatan, maray. Kunak no gumatang iti talay. Kunana akasapulan da kano ang mga rayat iti ubeng. Nukasta, nakita dan ti ubeng. Ay, saan ko pa'y nga mo, maray? Basta nagdardaras ni kwarog at dimawat iti talay. Mataranta pimanaw apaman anayawat kaw. Sa dino nga ta tinagturungan na. Basta sinurot na mo, deta kalsada ang nagpadaya. Ay, yung baglakit din tayong sardeng na tinapig sa ato daw. Ay, hun nga ron, maray. Napigsati tuto na itay. Kunaklakay no agbagyaw. Aw, Anggail. Ananwan ta ti talay. Makitang ti ubing akong kumpet iti postitirang tayo iti baba. Ay, yung bagtadalandok iti bakrang ti pustay akampatan na. Nuawan day ta, di pa'y naano tayo. Ay, italita ti murdong ti tali dito rantay. Tapag kaptam amapan iti ayan na. Tulungam akumpet kayo iti tali nga umuli dito. Ay, uwan Anggail. Italita nga rodan dito yung rangtay dito italay. Antay ta, naigalo tayo. Bumaba akong iti ayan na. Ay, agalwat ka. Tama nga numatin nagkamay. Sapay napaggas ti danom. Sige Anggail. Op.
Dayan ni Kwarog! Apay nga tatitali, taintaray ni Kwarog iti ayan ka no ti ubing ama pukpukaw. Nutalit ti impanda. Kawatan nga da iti baba. Iguyod da. Ah, kasta ka day. Mas daaw kami nga rod kin ni Marikwanang no apay atali ti kasapulan da. Sa di nung nga tinakasarakan da. Saan nga mo ni Marikwanang? Basta napan ka no nangalan ni Kwarog iti talikon kwa na. Imbagada mapanda arayatin ti ubaing. Asino nga tinakasara? Ay, no napanak ko amangan no siyak tinakasara. Adula aming nakalalastog ka. Itatanasarakan da sa kagpalastaw. Dahil tangamin sa dumo kati agad daw. Amangan no agpamerienda, di akin anak ijobay. No merienda na laing ka. Ngamidi ka sa pulan da ka. Ibagam amalamin ka tamasadot ka. Aha, saan kumita trabaho day ta? Dayan ni Kwarog. Asidagan iti ayan ti ubing. Ikimputan ti ubing iti talay. Ay, imbag laki din ta at datali ni kagawad ko anang. No awan ngay. Di pa'y kat na ano din ti ubing. Naktangan akong pumpet iti ayan ti postitirang tay. Dajay. Ay, umaydan. Pakiredam ta pakinakam mo. Ay, nagtaray mat ni Kwarog anang ipan iti talay. Nakita ka nun inting ti ubeng. Ang kasapulan dati talay. Kasta ka di, Kapitana. Hayag yaman nakiti apo no nakita dan ti anak ko. Ay, aguray tayo laan ditoy. Umay da siguro inton malamdam ah. Dakalayaman na kini Kapitan no kasta, Kapitana. Ay, sigurado ang malamin ni Inteng. Tama naglamlamen. Imbag ta nagbirok lata. Oray man naglamlamin kat sinarakusok na lata titudo anang biro kiti anak ko, Kapitana. Dakkel di pa nagraam ko kini, Kapitan. Tadi na sinardengan na binirog ti anak ko. Inaramid na laeng ti pagrebengan na. Amumat ni Inteng. No pagrebengan na, aramidan na. Kasjay ati, Kapitan. Mapangnamnamaan, Kapitana. Itin mo ti kaputim iti ubing tanay. Ay, akut ko ti marmar iti lamin na. Mapantayo di barangay hall. Aw, anto yung tikaputi. Aw, agkaputi ka ta mapantayaw. Jesus, natroman sa tubig. Saan tinagtagtagari? Lakit di angkal. Agasam, ta medyo nabayag akimpat iti postitirang tay. Pagkat ata nakita. No, jak sinirep ijay babatirang tay. Amangan mo di tayo na isalakan. Sapay naawanan kami ni tinamnamang kal. Napan kami kadag iti kakadwak iti barangay haul. Napan kami nagkape, iti malaming kami. Ay, dahi takapit ipang pagrunayo. Saan ka ati panagbirok yun? Iswasaludo akan kangkail. Dakkel manin apamadayaw ti malakamaw gapo iti kinamaingal maw. Saan ang napatag kanyak ti pamadaya? Di napatag. Kahit makatulong ha, kadag iti tatao iti masakpan. Ang yaman ako na, Kapitan. Jak pulos malipatan da ito yung inaramid mo. Ay, awan anyaman na. Ay, kasukatanan ti anak mo ta nakaro ti lamin na. Ang subli ang tuta subalitak titulong yung kanya, Kapitan. Ay, sa anak adumaw dawat iti subalay. Pakaragsakak timang tad iti subalit, Kapitan. Na? Adda pundo nila kay ko nga stateside nga arak kan chocolate ije balay mi. Anya, stateside? Nga arak ko na. Uwan, Kapitan. Ado ije balay. Oh. Inton sumangpet nila kay ko, ado manin ti isang put na. Ha? Ay, kasta ka di. No para no danak iti arak. Kit mayat Uwan, Kapitan. Agsubliak, apaman amasukatak ti anak ko. Anya ti intadjay inati ubing anapukaw. Kindi Kapitan, maray. Inikan namat itinagado nga stateside nga arak. Ay iso malagayam apirmi nga isem ni Kapitan Adupay ati chocolate kan talo araber shows nga intendakan ni Inteng. Naggasat nga rod ani Kapitan. Ado ti inted ti babae kun kuana. Ay won, kan inikan namat ni Kwarog.
Ta iso ti kadwa ni inting anang tulong ija ubeng. Pati ni Kwarog, at damo inted na. Wen maray. Ay, nagragsak ni Kwarog. Tabaruman ng tirabor shoes na. Stateside pa. At da kumamit tsukuli mau no napangkatimulong anang biro kiti ubeng. Apay, inikan ida, di ubing iti chocolate. Jay ina ti ubeng tinang taud. Inikan na dakwarog ken kapitan iti stateside nga arak. Rubber shoes ken tsukuli. Anya, inikan da ida iti stateside nga arak ken rubber shoes? Wen nga raud. No sana kimaro ti sadut mau. At da kumamit stateside nga arak. Rubber shoes ken tsukuli mau. Ay, nagsayangan ti stateside nga arak ken rubber shoes. Sapay bot-bot ti rubber shoes ko to yang. Awan pa'y maigatangay. Ag sadut-sadut ka mga may. Ay, sanay. Awang gayam tinasaya at agasat no sadot ti tao. Kunada nga raud, ano man nagtulong ka, maparaburang ka. Ngam no paidam ka, mapukawan ka. Ay natatabadong, pudno timbaga ni Nana Toyang. Saludo akmat kin ni Kapitan. Good job, Kapitan. Da kayo kin ni Kwaro. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalip may aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw! Ayan, Mau! Umay ka man dito'y kusina. Apay, aya. Ingka man gumatang di tatirsina ni Marikwanang. Apay, no sika kumangnyay. Na, kit-kita ang maglutluto ak. Sika, nakatugaw ka laang mag. Ururayag nga rod ang makaluto ka. Kasapulak nga rod tirika daw. Iso timapan mo gatangaw. At titilistaan dagiti gatangaw. Anya, Ricardo lang, ilistan pa lang, may. Anya ti panagkungkunam kanyak, kabaw? Tapno saan mo amalipatan na? Anya dagito yung listam ngay. Ay sus, di mo man mauawatan nun. Nakasurat dita, tiping alaya, dos nga Wain, wain. Saan mo nga ulit-ulitin nga ibaga? Ayan na yung paggatan ko ngay. Dayta, 5 gasot. Mina. 5 gasot ko naman. Mala, mapanakaw. Darasama! Mayak man gumatang iti arak kin sigarilyo, maray. Sa bagay, aldaw mat, iso ang mabalen ti aglako iti arak. Apay, bawalin aya, maray. Nurabi ila ang abawal ti aglako iti arak. Aya. Adto, iti bayad ka. Nay, ado ti kwartam itaa. 5 gasot ko naman. Wen, maray. Inikanak ni tuyang ka. Igatang mo amin iti arak day tao. Ay, kadwa na. Kasta ti panang dungo kanyak ni tuyang ka, maray. Adda ka di kadwam dito'y paradaan, kwarag. Awan, tata. Napan nagitulod iti pasahero dagiti kakadwa ka driver. Ay, kita ginom ta. Ah, una, isumat lagayam nga daigam mo nga arak. Kahit paginuman tangay. Iyay kumaawan ti makakita kay. Di talikawd. Awan ti makakita ka data dita. Mapantang araw dahin. Tapno makaaduta. Marikwanang, nakitam ni Badungkaw. Kano imay gimatang iti arak dito tersinak. Arak, timay na ginatang. Wan maray. 5 gasot di kwartana. Ako na nga inted mo. Ay naglokon day jay abadaw. Apay aya. Linukonak manan.
Ricardo ti kunak nga umay nagatangag. Ay sos, kat arak mo ti ginatang na. Kahit sa dinungay tinagturungan na maray. Kalpasan naging matang iti arak, nagdiritso matanag na. Ay, sa dinungay ti pang biro kakenkwana. Batang, kaslan na barte kakamatain. Saan ka pa yan nabartay? Sige lang, shot, kwarag. Nabarte ka ngarudain. Pag ko naman nabartagan, Makakangkantak matain. saan ka mabaling nga kanta? Eh. Ang mga noda makangagking ka. Apay ayan wada makangag. Kit nalaingak mo't nga kanta. Mangag ni Nana Matuyang. Ah. Maamuan na nga dak dito. Ewan gaya man niya. Ilam-lam mga gayam ni Nana Tuyang. Kahit ko talagang tiyag kanta. Sige lang, aginom ta. Ah. Payam day ta kanta-kanta. Ay kit, na. No isuti ko na. Maray, saan ka pa'y anakaluto, kunam? Ay namaray, saan nga raw taimbaong ko ni badong ko agumatang itirika daw. Ngam sa bali ti ginatang na, kat aging gaita, saan pa'y anagaway. Anya nga'y tiginatang na. Arak ka na kuna ni Marikwanang. Ket, saan ka pa'y ngarud anangan? Saan pa'y amaray, takasapulak tilaya, asain kanda dumapay arika daw. Ay, nulaya, kas kada asin, kanda dumapay arikadaw, adda dito'y balay. Ikan kalatan Ay na, agiamanak nga rod, ano kas tamaray? Ay, ginastos aminin ni badong ko jay inted ko alimagasaw. Ikam tumat ngamin iti dakkel agatad. Jay barya lang ati itid mo, tapno saan ang makapanunot nga aglukaw. Ay, siyaks sa matentin na bartag, kwarag. Ah, Kunamita ya sana mabalinti mabartak. ay, nagadumay nga minti ininumtan. Pag kunamita na bartakan. Ay, makakankantak matay. Agpada tangaruda na nabartak takas tamot lang ti marikrik na. Ay, kitagkantata na. Una, figsahan tatag kanta. Anyat klase ataw day ja akong parem. Imbaon dala ang amapan gumatang iti Ricardo. Anggam sa balimutan tinapnapanan na. Sino ti dakdaka matib akong pare? Ni Badong Da- Aging gaita saan kanupay anagawid. Ha? Napanan na ngay. Birbirukan nga rod ni Marituyang. Ay naglukon day taataap. Napan kanu gimatang iti arak di tatersena ni Marikwanang. Ay, kita mantikas jay nga aramid na. Imbes arikado tigatangan na, ang arak matan. Napan siguro naglimang anaginom. Ay, di mo tultuladan da di akong parim Anda ayamat inararamit ko akasta. Ibagbagak laeng, tamangan nutuladam. Idi imbaon na mapan gumatang iti sabon. Insublik pa iti baryam. Oh. Yang saan mo't asabon ti ginatang mo? Ha? Ay, saan aya? Suka ti ginatang mo. Ay, ado nga minti pampanunutak. Iso analipatak. Na, Iso adinak ikong kumpara ka ni pare badong. Tasabali No saan pa'y laang nga agawid ni badong kaumaray. Mapanakon ag-report ijay pulais. Agawid day jay mare, ay unayin adaanag mo aya. Kat jay ngay limagasot ko, kasanaw, inutang ko pa'y day jay ijay bumpay ajak pa'y nabaybayadan. Ah. Hindi ko na sana pinagmasdan Na, ang iyong ganda. mangmanggag mo day jay mare ay. Un maray, Ang akan hindi kanta na mo. rin pinagsin pa. Apay, di mo maibusisan. Bawat ngiti Na. mong may gayuma. Lipat badong kau. Agjojowi da kan di kwarog.
Kat madlaw na bartek dan. Sige, tatuntunot no sa dino ti pagkankantaan da maray. Ijay sa maulaod. Saan maray? Ijay daya. Ijay sa abagatan, maray. Ijay amyanan siguro maray. Na, nagrigat mo't atuntunan, maray. Makaulaw. Ay, nabartek dansa. Tungan, anda nang kung agkankanta itay. Di aya. Kasang sangpat ko lang amin ta nag-itulodyak ti pasaheros ijiele. Tuntunag man no naggapuan day tangag kankanta. Saan pa'y ngamin kat anagaw awid ni Tatam Abadaw? Diyak matla ang nakit-kita iso na. Kano naginumdan sa kinikwaraw? Diyak mat nasangpatan ni shit. Awan mat dito'y paradian. Ada mat dito'y tricycle na nga nakaparadiad to'y nga. Malatay nakbirukan ni Tatam Abadaw. Babay amon. Tano makitak ni tatabadong. Ibagak nga agawid nga dagus. Warag! Agri ka! Abaya, tatabadang. Saan ka di nga kankanta, tay-tay? Gatuan, nalpasan na di kantata. Damaga nga ruking ka no nalpasan. Nakaturog akmatain. Ay, sandan sapay nalpas kang kanta ita. Pigsante aksaw tatabadaw. At maangot ko nga umas asidag dito'y ayanta. Ay, sas, mga nunin na namatuyang daytan. Aglamang ka nga rodan Ay, sa dinungan ti paglambagak. Hindi to'y sirok ti lamisa na pag-inuman ta. Sige. Partakam, umas asidagan ti mga angot kao. Di na ka makita dito yan. Basta di takalatan sirok ti lamisaan. Awan ti makakita ken ka dita. At the magic day ta sirok ti lamisaan. Uy! Adya kayo gayam lang dito Shhh! Di mo bigsan ti agsa utungan. Ay, unan niya. Way! Aglam-lamang mat ni tatabad yung dita sirok ti lamisaan. Ay, kung namin nun ni Nana matuyang ti umas na sidag. Ay, katno, biro ka na ka. Ay, inakman ibaga nga adya ka dito likod ti paradian me. Ay, sana tungan. Ag-awit ka kanon. Ay, diyak kayat. Ginom tayo pay. Mapan ka gumatang iti ara ngay naman tayo. Ikang ka iti kwarta. Ang di mo ibagbagakin na matuyang Ay, sige. Naguray ka. Taitag ko king kajigatang ma. Ado ti kwarta ni Tata Badaw. Agawan. Gumatangak man. Ay, apay nga itakala ang makita. Umay ka man dito ang tungan. Ay ayaban na ka ni Kapitan. Ay, apay nga, kapitan. Saan kan samot na makitkita? Agpaspasa di ak gayam. Ay, anya gatangan. Mabisidakin. Itayak pa'y nga agur-uray, iti mangilibre kanya. Gumatang ka man iti merienda ta, tungan. Kuha nga, kapitan. Kagawat ko nang, ada mangilibre kanya kun iti merienda. Ay, katswerte ka Kapitan. Ay, ilibrik ni kapitan iti merienda ko naman. Ay, salbak. Ayan na ngayon, Jimbaon ta gumatang iti ara. Uwan nga raw, Tata Badaw. Nagbayagan na napanggimata. Nayaw awan sa matain. Ang mga nun na itulad mo't kanyakan. Kahit mo sawang, nayaw awan kamay? Napanggimata ang angang binukbukudan nan.